Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kakun nyau trap National Awakening Movement. Kala ay rakajing tho, siya Chief Executive Member, Kakasils Autonomous District Council, uba Winston Tony Lingdo. Bandawa nag-Executive Committee, baka di ban kot dak open tender, hakabay day bakajing IY, yaki kardop lum kajana jongga council. Habakaran sikilap tay kubur, hakalay pauterik na itong aja pranriyo, working president kakhanam upa Thomas Pasa, ulay tu, bahus nam arajar apusan, kaseng galapan, daka RTI, nakatanat trade, jongga KHEDC, hakabay day bakajing don, jonggi kardop lum kajana, bat kajubab kabalayo padiang kalong baka council kala IY sipau tu ligi kerdop lum khajana syakiriu shiman klem dakot tandar ulo ongru baus nam arajar pun riu lami tam sakawai ga kerdop lum khajana nagi sipau tu ligi bedan haus nam aja opsan bat ka bakham sngo lingo asu kalong bawat hadin sistem tamru ka KHDC ka klem penaling ba kilap thai kubor ya katanda ban penya yaki kerdop Kajongi kumban supen kamau hausnam arja pusan hatu ki banai ki ba April Meru ngilayo ya kawe kajubab lembaga RTI hagabaga district council lembaga trade department kala pentip syangi ba kidon kuma sipau tuli kita ki syagge juga trade department ya ki ba ka district council kala IT sekiru shimet ban penyai ban nakalang kajongi aku tuka por ngila tho ka city sya UCM ba kung sibenta bangin wanra ya kata ka jinsin syar ka bakhut ka basubah ngila kerpat ba for the first time hak history ka district council yang in yep I know daka jing khot tender ikini gate daka ka open tender ka bagyong kenapa baru ila bane sibenta non but kan long ka jing mentoru ya ki babun ki bakwa bane sibenta hak ni ka tender but ai ki badi hok ban yo kin yo but nakaliang na jongi layu iba nakaliang jong CM how to kapor what hakai floor of the house kayeng dor baru la ila ong ba lese ka jing bamla jong district council ban khot dia kedu tender how to kapor kadaw ya kadai ba kala khim palat kapor mana kaliang jongi ngile singin haban priang yo ka jing bam ba khim palat kapor ka district council kham la ban palat ban ai kot khubor ban penya ya kata ka tender system ko balong ka bakhut but hendak gaudan pada kajing kemilian tiga jongi ba lesi haki sinam kebanwan ngin si yoi yang tak izin kerla ki ba ki ba nakaliang ada council kan sim kabamut ba on ada sinam pada yakini ki juk ki git pada ngin yoi ba la ai ko khobor la on ra ta open tender system but ki ba di hok ban yo kin sayo ban nakaliang jongi ngila file biang ka RTI mento arjar kun riu ban menci sini la yo ini kopi but hakani ka RTI ke pemerintah pada ngilayo iba ka district council kala IY ya khatway tili kita ki check gate joma trade department sekiru shimet kaba pendiu yani pada kalong ba ka district council ka claim pelait ko khobor ya kini kita nda ka claim penyai ta kata ka open tender system but ni penpau balik si kini kimde kita ki lenti jong ka jing char ka ba khoi ka ba suba blok transparent ya ke bab nila kami lenti na takadaw na kailangan jongi menen ngila ay ka city sa usia ba ngila kerpadi bangin peni siya kata ka nongrim ka jong ka district council hakata ka jingkular ka jongki banwan ra ya ka siya ka bakhut bang di ban cancel ikini ki walk order bro but they ban khot bed ka open tender system lembak jing ai jing tip lembak gila patai khobor kini ki khatway tili ki check gate ki baka KHDC kalau aywan mentau senam le si ajar punriu kidon po mau senrut po bangli South West Khasi Hills po Borsora South West Khasi Hills po Berni ha mau yong khri ha umiam ha Atiawari West Khasi Hills district ha Baridua ha Majai ha mau keneng ha Nongprut but kini ki tarik ki ba la pau ha wok oda la issue ki ha peden kapor jong December arjar apusan but ujun arjar arpunriu de kini ngila anu ai ka city sepo ka KHDC ban ni kemilian ti ban nakaliang ka district council kan le ai halor kani kuman kumau kani kam dei ba tangi kani isi ya ki isi ki bare bru ngila tho si tho la tho si tho
dan masnap marbale ki kuat mi ban ay ki party worker ki ban plan ka politics ya ka bang persya ba na do unswa ki wan ki isi ki le ki isi kasin siya kadar sekal kakalan nakaway ka pos kaway ka por hindi nga ipada bakini ki yukom trikam ki bale si ki bamihap hakata ka din siya ka bakod kimju kala kini abi kimju te manuman pen kalai kini pi upay baru matay kanim di bang mangisi ya ketua parti nengi ya ketua parti kan dai ni kwa baka di sa council kan long ka bakod masuba tangi kwa bat belingi file RTI kanim di bengi file munta manus na mi file bat manus na milap kaju si kaju telanu kan kawan kata kacing kala kata dawi kemilenti ba kalade ka por ban ong ban su tiang tak kaktian kam pois ni sino pida ka buram kani ka isi kran persya ya kini ki cegi ki bodan ha kini ki national highway suwa election bat kelak tular ru bakin wanra ka jinsin sar ka bakhui ka musuba apa ke KTDC manta ku man keren bain ya ka jinsin sha ulakang wala dak ti joki karan kamtang ya ki ban pen i kata ka mensi masyarang mat bandile ya ka badan kambe ada ngibut yang ki ya ka ai ka bala ale ki we ki isi ka ai ka jeng per jong ki we ki isi ba kan ki isi ti na kalian jongi kumangla keren nadu basdang ya kan ki isi ru lar kile ya ka ba ngin long ki panong kong banong kuble sibo kilale ka badaya hani lar kile pa ya bala kamut pada ngin sengap pi kamut ban ngin susngap no maka kamar mo ka jungi ban keren ya ka jin sisa ni happy ban ni sakman kin don ki ba ya ka tuka party kin sunyo du kumbai hani ngim trekam da ka jingi party ni trekam da ka jingi ya ka kam da ka jingi ya ka imlang salang kata ka ba ya khamad do te kini ka ka ba ni la susi bar ka jongi bat le se dangdon sibon ki RTI ki bagi la yo akti jongi ya ka bangi dang study ru bat ni kerpat ya ka KHDC bahkan sobha ban simkiai kini akam ba krang ba kan jingkerman karwan saki pat bahi bat kumungawa mana ikmit inti pada bakin le ya berangkam dan kimle nakaleng jongi ngin hab approach ki high authority dan kami ingin bantu wacu governor ngin hab bantu andai kadai guru kami ngin atho susi ya ngin up sikat tu ane por ke egal senjam ban kalian jong sia muncim andai la ya snap kuman bai mudan bakrani mudan balai nakalang jong ngin hab ban approach governor baun pensange kini ki corrupt practice ki balaya na do maswa apa ke CDC ni bu man sunama hau sunam art khandai artoi artolai ke jingdon jong ge but maximum kadim ba ha kisnan ada dan prateli kiran khandai teli dan ho arja arsan ke shi phau teli but manta pada kawan khatoi teli te ba ngim ni ban song thu bakla kini de ki ge tangjong kat tu department ngim ya kran ya ki arpundu tuli ki ge jong force department jong de council hari kini kran bi tang gitu ki check gate ki ba kat department kala IT security kanong ba bernihan ka don ha uput usam ha pedeng ka asam bat meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka asam don kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka central pollution control board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta ka don ka air quality monitor ka balapin pa ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka meghalaya pan don tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher dena kata ka daw kini artli ki jila menta kisdang pen khre banthau ya ka joint action plan